الحمد لله الذي جعل الحج فريضة من فرائض الإسلام وأوجبه لمن استطاع إليه سبيلا مصداقا لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة باقية إلى يوم الحشر المحشر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين لنا كيف نؤدي مناسك الحج ثم قال خذوا عني مناسككم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن لكل مسافر زاده وأن خير الزاد التقوى قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب إمهاري وتحمدا تعريف حق وذنبني أرهره الطاهر وأنت الله سبحانه وتعالى حضرته إكلانغ رسكم فوفيا وحق وغن ألوكم بغي إله كنوا كمن هكيوان صلوات سلام هري على من جماع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشا إما النبي جمها آلنا أصحابنا حدوا بدكر ورسكلاكو على من جماع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشا إما النبي جمها آلنا أصحابنا صلوات سلام بركة لبوان ديو يفه لبوت مسلم أخنّه ألغن رميلا نفسها أدتيا لبوت مسلم أخنّه الله سبحانه وتعالى بروتي ومشا تقوى وريوم النصيحة تري وسيء كران هم كرهورون كم مدتوري كم إنا كتو لبيجنبه إمه هو كتكي تقوى كتو ما الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن وحي كربني وتزودوا أدتيا بامي هند ترمتيك كتو لبيجناش فإن خير الزاد التقوى هم كرهورون إن رنگلو كتكي تقوى الله وانغواني واتقون يا أولي الألباب buddiga hulurineti abami huntiman raskalangi abbirwati washe taqwa veri washe mnyaduge hukuru khutba ga algun cheddannawa langastukurani furi hama gotuga ada kurave hajjaki kobato ada shakkenne gotuga islam diinuge henihan rukun taka khilafa hajjaki waran khas maqam ad-dayfa waramai warammati veri alukame كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفل تكنا كيرت القرآن آيت تكون الغن من نممة حقيقي وررغلن اجيجند رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص مخاطب قربا حديث قربني عمرو تباين انجي وداغن نواتو هم كرهرون اسلام ومكي كورين انسانا كفاوا امها فافت فهلا ديكمك ادي الله حتكا دين حتكا انسانا كرا هجريكي سابون اينا كفاوا امها فافت فهلا ديكمك ادي الله حتكا علك ودا كرا مبرور حجكي سابون اينا كفاوا امها فافت فهلا ديكمك مبرور حجكي شكن نغتغا حجك جزايا به غتون رسول الله صلى الله عليه وسلم على منا سورك في واد وانا هندن وكما خبر دفا وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربني الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه مبرور حجك حج سورك في واد وانا هندن وحج بما مبرور حج اللي بغنويتو على مسك كرنجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم کے بسفل تهوگا على من نبر التفصيل کو بیان کو دوا فائبوي مبرور حج ادا كوغن انميها اناغ نفسهن نغوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربني من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه الله حتى حج وجميها جماعهما امها حدي هتر عمل تكون فاسق عمل تكون درهلي حج غالكن ادا كفميها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربني اينا كفافتكم اينا نكم گنديه اينا ممگ بندون اينا وهد وسفدين
wima mihawas matiri sawaba daruma hurikame mabruru hajjaki wima mabruru hajjaki ko bato e hajjuga e kulewenje he sharuta haki ko bato badalum miyaduga hukur khutbaga algondu benu maki ade shakkanni gotuga ilmurin vidalwa gotuga mabruru hajjiga sharutakin e kuleifa hunnan jehen e sharuta huterega himene emme muhimmu e shartaki ikhlas tarikan algun men kura komme amalen algun men ada kuran jehni allah ge wajha fu adagen Allah Ta'ala taka komme alukamen algun men khalis kuran jehni hajjuga alukan ada kuramiha umraga alukan ada kuramiha mistahun gadulung ena yaki hajju amiheke ena yaki umraga alukan ada kuramiheke bunu mattaka ekan kura kamga wanama ega sabun ena libene evs faida en evs sawab nonnan ena ge hajjaki mabrur hajjakan nuwan ena ge umrayaki mabrur umrayaka evs nuwan Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'anuga ekalangi ang algon men alkan kuram wi ko bayan ko deva wahi kurawani wama umiru tiyabami hunnang amuru kurawigen noye wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ikhlas dari kamati tibadin ekalangi ang khalis kura haluga menu yalkan kurumaka timan raskalangi tiyabami hunnakang amrun kurawame bima mabruru hajjaga hunnan jehe emme muhimma shartaki lobot muslima khunne ikhlas tarikan hajjuga alukam geterega algunu men uleiru hadiyu katilan jehe algunu men allah hattaka udhiya was gurbang ebakuram mikan tattaka behe gotum was allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabwa fa wa wasfulang algunu balalumu algunu men nang engani ikhlas tarikam ad-dayfa wa maqam Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabwani hajjuga terega algun men katila hadiya behe gotung adi algun men katila udhiya behe gotung Allah ta'ala wahi kurabwani lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum etakatiga maheng etakatiga leng Allah ga hadrata benu wodiganwe ehenna wastiyabami hunga farakibayin kalanga hadrata benu wodiganwani taqwa verikame ikhlas terikame tiyabami hun he niyatuga qura kandattake Allah subhanahu wa ta'ala balla wodiganwani bima hajjuga terega algun men uleiru algun men katira takati etakati katilumuga wes algun men Allah hattaka ikhlas teri wanje etakatiga mahaki etakatiga leyaki Allah etakachkan num ballawa wodiganwani yaki Allah ta'ala ballawa wodiganwani algun men hittahuga wa ikhlas terikama algun men kibaga wa taqwa verikama algun men kibaga wa birwatikama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis rukwani inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum hamakarun Allah subhanahu wa ta'ala tiyabami hinga suratahaka tiyabami hinga haritahaka ballawa wadungannawe walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ehna wasakalanga ballawa wadugannawani tiyabami hinga hituga wa ikhlas dari kamare tiyabami hinga amaltahuga wa ikhlas dari kamare Allah subhanahu wa ta'ala ballawa wadugannawani bima hajjuga matir alukan ada kurairu insana ada kura hajjaki mabruru hajjaka bumattaka furihama wanjehe emme furitama shartaki ikhlas tarikan dewana shartaki hajjadi umattaka ena hoda mudalaki halal mudaka muga wanjehe islam dinuga Allah subhanahu wa ta'ala algun minnang amru kurabwa fawani nabiyyunna rasulunna halal tagadi farik kulwa uluvumang amru kurabwi fadayin mu'minu takun nafas Allah subhanahu wa ta'ala amru kurabwa fawani halal tagadi kayabo uluma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hadis fulaga aswabe haram ichkaga mi heggaga jaha maskule narakaga alifange nage hashinduga hifafa hurum was marangal kama ma aula kam bodu kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabwa fawani bima algun men hajjadi umattaka hoda faisayaki halal faisa kamga wanje ribage gotuga algun men libe faisa mastuwa takati benu ko ganwata mastuwa takati vikkagen hoda faisa hashi vikkagen hoda faisa riswat digan riswat hifagen hoda faisa anya werinnan ehite wadigen hoda faisa algun menna hawal kurwe amana itakan khiyana iterigen hoda faisa ifada amdani yaki halal amdani yakanwane ifada faisa in ada kura hajjaki mabrur hajjakan nuwane Allah ta'ala ga hadratuga qabul kurwe hajjakan ifada hajj nuwane bima mikamaki algun birwati wanje hena kame
റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹദീസ് റുക്റബനി ഇന്നല്ലാഹ ത്വയ്യിബുൻ ലാ യഖ്ബലു ഇല്ലാ ത്വയ്യിബാ ഹമകഹറുൻ ഹുരിഹാ റിവതി മായി സിഫഫുലതക ഹുരിഹാ മായി കന്തതക അല്ലാഹ ലിബി ഓടിഗന്നവേ റംഗളു കന്തതക എഖലാംഗ ലോബി ഓടിഗന്നവനി എഖലാംഗ റംഗളു കന്തത നൂനി ഖബൂൽ നുക്റബവാനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മായി നബിയ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദവാ ഫവാഖുർ ഇർഷാദ് മി വിമാളുഗുണമെങ്കിൽ ഹജ്ജുകളുകൾ അതാ ഖുറായിറു മബ്റൂർ ഹജ്ജകങ്ങളുഗുണമെങ്കിൽ ഹജ്ജു മട്ടക സമാലുകൻ ദേഞ്ചെ റക്കാതരിവാഞ്ചെ വറം മുഹിമ്മുദ കന്തമ്മി ഇഖ്ലാസ് തരികമ ഹജ്ജദി മട്ടക ആളുഗുണമെങ്കിൽ ഇഖ്റാ ഫൈസായകി ഹോദാ ഫൈസായകി ഹലാൽ ഫൈസാകം ഗാവു ഹമയായകു ആളുഗുണമെങ്കിൽ അതാ ഖുറാ ഹജ്ജകി മബ്റൂർ ഹജ്ജക മട്ടക waram muhim mukameng algonumeng alkameng terega ada qura emmeha manasik tahaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga sunnata eggota ada qura manasik tahekkam ga wanjehene ada islami ummatan hijrain hawana haruga hajj fardu qurab mafahuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrain di hawana haru hajj wadagen hajjuga emmeha manasik tang ada qur'an goy muslimun nabayan koddevi يفهوغا حديث فلقرب بس فلقا اسواني خذوا عني مناسككم تيابامي حجوغا مناسكتا حجوغا امها الكن تدن ادا كرم ويغو اتمان كليغ فانوغا كيبين لبغا ناشي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة خلافة كيرت قروانا خلافة كربي ابس عملكي الله سبحانه وتعالى قبول كربان كمنو الكن تدبنا وفاوني قروانا سنة مجا وما ميها أدا كرا حجكي مبرور حجك ومتك حجوغن أنير ممك بندم وهيد وصفدين طاهر ميه جغدغا هرمتك إنا حجوغ إمها مناسك تن أدا كران جهيني ميه كدكا غتكنو رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أسوا وغتا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة خلاف مكي ورن ركا تركمه ألغن بروتي وان جهين كمه كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكرب وكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كرب بكم الدعوة كرم كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلو كرب وكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلو كرب بكم بنه إكديك فانا إكمن نسبة كرمكي ورب فافه ورب ركلك كرمت يفاوى ميه كنميا وجنداهشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مكما بهيكتون دفافا وإنذارك بس فلو تبه فلو ندوسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وكربني من كذب علي متعمدا قصدغات من كليغ فانوغ مجد دوغن هداف ميها فليتبوأ alukan tetap bina wafawani kuring basmi dannai fadayin kirit qur'ana ma'i nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga sunnatu ga majja wima mihaku hajja gos rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga sunnata khilafan hajju ga manasik tang ada kofi kam ga wa nama ena yang ikuru kan tattaki bekaru kamegge gotuga wagenda hushi enage alukamaki Allah ga hadrat ga maqbul alukamakan nuane enage hajjaki mabrur hajjakan nuane wima mabrur hajjaka umattaka imhalu wa muslima khunne mabrur hajjakan algun min ada qura hajji umattaka ikhlas tarikan ega hunnanje hamaya ko halal takatin algun min hajjadan jehni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga sunnata eggota hajjuga emmeha kan dattan algun men gandan jehni hamaya ko hajjuga terega uleiru hamay kani duniya edigen algun men masakke kurmaki Allah haddanna ulmaki mabrur hajjal libana kaminno algun men Allah ngadi dannawan jehni duniya akhirin edi الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنك وحي ربني ومنهم من يقول ربنا آتنا وما له في الآخرة من خلاق حجك متير أركان أدا كرمان إفاد ماي بمقص ولا يروس إميهم كتريغا ويدن نوا ولا بيكو
alamin gewres kalago duniyege kan tattan alamin nadevande akhirin handan nattala duniyege kan tatta devu mangde Allah dannawa ule bayakwe wama lahu fil akhirati min khalaq akhiratu evves nasiben evves darmain evves sawab libigenda bayahukam ga emihun waye wima mabruru hajj algun men ada kura hajjaki mabruru hajjaka bumattaka algun men eba jehe dunia akhiratan di Allah haddannawang hamayakani dunyawi kan tattaka duniyega jaha duniyega tanawaskama duniyega musandikama duniyega timaya kan tatta fahiwegan diuma hamayakani mikamang edi hajj kura miha yaki Allah subhanahu wa ta'ala enage alukan qabul kurabwana mihennu ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله وحيك ربني أميهم قتريقا وإخلاص تريالون أميهم دنوني على من قبر سكلاكو دنيا وسيكون آخرة وسيكون على من ندبا نركاك عذاب على من دين دوان ديو بجماعة أميهم بهيقتن الله وحيك ربها بسفرت بيفرون أدوسوا الله وحيك ربني أولئك لهم نصيب مما كسبوا أميهم كلكن دته نصيب درميا ثواب حاصل وجندان أميهم كمغا أميهم وانه wimalgun men ada kura hajjaki mabrur hajjaka bumattaka mi sharu tafriham wanje hamaya ko hajjuga terega uleiru emmeha fasiqu gandattakum hadi huturu amaltakum hajju batil wadafada hajju fasid wadafada emmeha gandattakum walgun men duru heli barakat wanje hajjada miha ga in kunna wa kutum ferigen emburi annandem bes allah birwati wa taqwa wa ummati ena hunnan jehni ena ga mi darinna ga itima ga mi hunna rahmat darinna wasiyai kofa ena ga innu kuma gandani Allah hattaka matiri maing alu kama kan ni ganegen wi mai fada maing alu kama getrega we miha Allah birwati wanjehen Allah tangwa we wanjehen ena ga hajjaki mabrur hajjakam ga umattaka maing Allah subhanahu wa ta'ala alun min huriha imminna mabrur hajjin ada kurum ga tawfiq dawande aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alladhi li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي جعل في الحج ذكرى وعبر وذلك عبرة للمعتبرين قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فتبارك الله أحسن الخالقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين لنا مبادئ الإسلام وقواعده في خطبة الوداع اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا قال الله تعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إمهاري وتحمدا تعريف حق ذمني أرهره استاهر وانت الله سبحانه وتعالى حضرة يكلان رسكم فوفيوا حق ذن ألكم بغي إلهكم واكمن هكوان صلوات سلام هري على من جماع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدوا بركر برسكلاكو على من جماع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشاء إما النبي جمها آلنا أصحابنا صلوات سلام بركة اللبان يفه إمها لبد مسلم أخنا أرغن عمل نفسها تي لبد مسلم أخنا الله تعالى بروتي ومشاطن وابر ومن نصيحة تري وصي كرن أرغن من قيام الدوه أرغن من عمل ده حساب باللوم كرن ميدم أرغن من عمل أرغن من حساب بلماتو
maing Allah subhanahu wa ta'ala kirtun qur'anuga wahi kurabba angawani ya ayyuhalladhina amanu taqullah e imam vijamis takunnati abami Allah taqwa veriwash wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah adikum min nafsin mimma dama yattaka quraifa wani kon kamitto bala fa hushkame emmeha lobodi muslima khunne shakkennen hajjaki warammati rima ingalukamen islam diinuge fasfana rukun hajjaki hajjuge ma ingalukamaki alukan ada kuramwa emme furi hamagotuga alugunu men ada koffikam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun alugunu minna suwaruge libigendane mati rima ingalukame mi alukam ga warammati rizqurata haka waraggina guna handan taken Allah subhanahu wa ta'ala labba fawe rizqurata ka handan tan Allah subhanahu wa ta'ala labba fawani ibrahim libigannan danna bayaku ekan dattakun ibrahim libigatumattaka ihram hedun wala gammiha ga innu kunna nukutumuga waran khaso kan dattakar ramzu egende ena yakimi duni du kufada anjehena mi hekkan ena ga kafnuga matin ena yang handan kodde wima ibrahim libiganna danna bayako ibrahim libigatumattaka Allah ta'ala mikan dattallabba fawani ena ihram hedun walagen ihram bande ade hajjan yegad mafahu wa umran yegad mafahu talbiya kiyamun dar malaika bekanun ena ga talbiya ga bari wadagannawa ena ga fa wasawd Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratan bekalun dannawa hajju mattaka algunu menge mudaduko algunu menge amidarin duko algunu menge gadaru duko Allah subhanahu wa ta'ala khas kurabwa fa bimakan algunu men danjeni mi kamgawas ibrahim takallabwa fa hanan takallabwa fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabwani mayitayatin kamettabawane kama ege terin de kameddu kon emme kama kaygenne rasul hadis kurabwani ena midunin da hushi hajjuga mikantar ramzu kodde kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabwani insana yatin kam marwami yatin kam tabawa kama ena ge muda ena ge hulwarin ena ge amal rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabwani ena dani dunya indair ena ge mudala ena ge amidarin ena ge durdu kofa ena dani hamay kani ena ga malaigen algun men hajjad dair algun midani algun men ga midarin nangal wadaw kiya algun men ga gadarudu kafal algun midani Allah hattaka salihu amal kurmattaka mikan tattagan wedo ibrahim taken ibrahim libigan nandan nabayaka shakkan ne goduga ibrahim libigan nandan nabayaka hajjaki ibratun furigam wa alukame algun men ga handanta algun men evves haliga tarikh wetere algun men lugos algun men nakan nonnan farjahe kan ad hajjuga terega algunu men ule ir algunu men nang ekeki rasulunna nabiyyunge handan tang akodde mikam gawas ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala qiyamat ad-dandan labwa fawe hajjuga emme muhimmu alkamaki tiyahuriha lubati muslimu akhunnan engi wadagan nawana fadain arafatuge maing alukang arafata behegutun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani al hajj arafah hajjaki arafat muli hajj bina fawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani arafat ge majjare emme gina bayako Allah ta'ala narakai mutti kurabad was kam gawe arafat duwas wima hajj masferu mafahga yanna nuwadu haki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfurta hu enge gotuga hajj diumuge nasib libifan mihun nabas libifawa aghuri furusate edwas dahuga gine ngalukan kurumasha gine roda hifa umrha sodaga ikon umar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyai kurabwa fawe wima hajjat diumuge nasib mihar libifan mihum was hajj mahuga furatama nuwadwas ihya qadirumaki edwas taka eretan ihya qadirumaki emihun nang Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratum matwari ma idarumaya sawab libigandane kame khasakun arafat duwa hifaro dayaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfurta wenge goduga fa itu gendi aharuge fa fatan ena ngege sabun fa hibigandane rode jahigen anna haruge fa fatabas Allah subhanahu wa ta'ala ege sabun ena foswa de bawana bima hajjat diumuge nasib li fan mihum was edwas tan ihya qadirumaki wa rabbudan edwigem wa kam kurim was awden nay fadain hajjuge emme muhimmu rukunaki arafatuga algun min tibeti umgawas warammati rihadan taken awegende
ade ebbi makan emmen en hedumega evveti beti umuga ekkale ihsas taken ekkale shuur take algonu menge kibayin faalo gendani algonu minnaki allah ga milkekkan algonu menge vesare bar nikkan algonu minnaki allah taala ga hadrata madama wasruju wanjehen baykan mikan tettang handang koddani algonu minnan arafat mimuga algonu min tibeti umung algonu minnam mahsharudu wasandang koddani mahsharuga maidanuga mistakun hutti tibeiru kawatakan iru tirifahunna iru mi insanu ga halatuhunna goy algonu minnang handang koddani arafat bimuga duniyega tafatu kan gortakun annami hum ebbi makan ebbati betibun algonu minnar ramzu koddani mahzarudu was algonu minnaki mi duniya wa kiwan jehene baykan mahzarudu was e boykan hisab kitaba kurimat lan jehene kan mikan tattang algonu minnang handang koddani ramzu koddani ehm wa umidannawani hajjuga allah subhanahu wa ta'ala ibrajtak lawafa wa ibraj libigannan dannami hunna allah subhanahu wa ta'ala algonu minnaki ekandattakum ibrahim libigannan danna bay hukam ga labbash lobwati muslima khunnav allah subhanahu wa ta'ala yakalaga malaika bekalun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga majja salawai labba adi allah subhanahu wa ta'ala algonu minga majjan amuru kurabba fawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga majja salawai kiwa salam kum ulama كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم algonu minna wasiyy kurabba fawe khas gotega hukur wileria hukur duahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga majja salawai ki wa salam konguluma ekamaki ege sabun rasula ga shafa'i algonu minna libigandane kam qiyamid duahuga vima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga majja gina ginain salawai ki wa salam konguluma ki algonu minga majja wajib kame اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حدوا بركر برسكلاكو alamin gama nabiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam asha ima nabiya gemha alunna ashabunna salawata salama baraka ilwande hadwa burkur raskalako islami hidayat li umaffahu hidayatun ikbar ganda mi hungatrega alamin lawande hadwa burkur raskalako islami gaum tahugameduga ekori kama sulha kan gaim qurban hadwa burukur askala ko alamenge muqaddas bintam minimum bumge ho tawfiq alamin nadwan dev hadwa burukur askala ko marum ge kurim mabrur hajjin ada kurumge ho tawfiq alamin nadwan dev hadwa burukur askala ko alamin naki ebbe ko ne be ko dekelo biwa ebbe ko ne be ka kame hita ebbe ko ne be ka gadru kura ihtiram kura ebbe ko ne be ka hamdardi ule mi hunge terega alamin labwan dev hadwa burukur askala ko alaminge tere marwe goswawa alaminge maimba fainna rahmillah fa fuswan dev hadwa burukur askala ko alaminge maimba fainge tere in duniyega tibiha bayaka digo umur devwa furiham sihhat devwan dev ademi hunge kuffa fa fuswan dev hadwa burukur askala ko surga wartawa mi hunge terega alamin labwan dev hadwa burukur askala ko narkaage adabun alamin mutti kurabwan dev ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون